Kembali kita di kolom cerita rakyat di video kami berikut ini. Seperti biasa, kami nanti akan membacakan dalam bahasa Papa, tapi kami kemudian membuat terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Ahmad Ujung dan Jan Edward Cipayung yang akan segera menerbitkan buku cerita rakyat Pak-Pak Dwi Bahasa. Nanti setelah terbit, silakan yang minat bisa menghubungi langsung saudara-saudara kita yang kreatif tersebut. Cerita rakyat pertama kita berjudul Manuk-manuk enggang deket nurung etek. Langsung saja kami bacakan. Manuk-manuk enggang deket nurung etek. Sini suratkan Ahmad Ujung deket Jan Edward Cipayung. Tikan Arnia lot mosada manuk-manuk enggang. Enggangen toko mo bagakna. Enggangen mergerar si enggang laut. Tikani roh mo musim lego, gerah mo karina lae, janah toko mo milasna. Si enggang laut, toko muasena. Itulusi mo, talot giam cituk lae, ibatang kayu, deket ibatang buluh. Enggo mo leja ia kitulusi, oda giam jumpasa. Kesabagi laos mo ia mengikutan baluran lai singgong kerandai. Tekama dapat na sada namo si kedek. Ijihi baluran lain dai. Inamo lain dai tading mo sada etek. Itengan kesaroh enggang dai. Biar mo etek dai. Ipido ken mo mi enggang dai asa ulang. Ilagai ia. Ia lo inggang dai mo, odang olako kip kupangan ko. Aku roh misen pedin lako minum ngo, kumernato ko muasena kuakap. Karina bekas enggo mo kerah, pelin isen ngo kesalot, lae idah kami. Simpusta mubah nola mo pikiran enggang dai. O kesapalum muasena, lako itaki kenola mo. Lako kipangan etak ndai. Enggo bagi idoken etek oda mo merubah pikiran enggang dai. Tongo kupangan ko etek. Pelin manuk-manuk moto mo uwe ki peluah ko. Bagendari masana keliahan do enggang. Toko mo masih ate mengidah etak ndai. Mengido mo ya hanjar sorana menggang dai. Uwe ngoaku ipangan konggang. Asal mo ituruti ko pengidonku si perpudienda do etek. Roh mo enggang yue mo pengidon etak ndai. Toko biarna eteki. Kumurna sekejap nai, ipangan enggang mo iya. Isindawah nai, itatap iya mo, enggo gondemari deket enggolot bagi tanda-tanda lakoroh udan. Ipikirkan iya mo, bakune carana lako asa, bebas iya inggang nai. Melaroh kesa udan kidumi balurun lain dai, pasti mo lot kesempatan nalojang. Ninai tendai ko minggang.
Made ngakui senderang made ngakui panganko, belikan mo aku, beli mo aku merende, lako terakhir perpudi kalon. Puji-pujiin mo enggang dai, weken mo pengidonet dai, kundul mo enggang dai, lako megeken etek dai merende mo etek. Oh enggang, bukmu bagenakan bentar tasa dah, matamu mende bagi neur gading. Kabangmu mergegoh jana bentar bagi rabi tajem, tentenmu bagi tembiski merbuah dah, hati-hatimu mbara bagi jantung galuh si tabar dah. Bitu kamu bersambung bagi pengkiren, ekurmu bagi kipas raja, nenehmu bagi gair-gair, deket matamu bara bagi buah saga, nenehmu bagi gair-gair dah, soramu bagi renggur pulian dah. Endeki pagar-pagari enggang dah, ende keneta endai kibain enggang makin mo lupa ya imes dirina. Sohnam mo enggang dai bagi si moto, enggo kesai tengeneta endai bagi makin mo ijujulken merende. Janah pe enggang dai makin merasa yakap, idoken mo merende ulaken eta endai. Toko ko kasahna etek endai merendeken, ende pemuji-mujiin enggang dai. Makin muat namo lupa enggang dai bakune keadaan simpusta rohmo renggur deke rohmo lae toko belgahna ijulunai. Nggo sadar enggang dai, ia itoko-toko etek dai, tapi karina enggomo terlambat, enggomo yanun lae simbelendai, tertutup ia takal nabi batu di pinggir lain dai, mate mo enggang dai, toko mo meriahna ukur etek dai, kumerna enggo selamat ia, baik enggang nai silako kipangan idi. Bagimo sohni suku-sukuten teka lot gunana mendai kita karena mula si mende bengkala kena si mende mango si bere. Ulang kita geut menoko-nokoi dengan tak bagi enggang ini jadi toko-toko katena eta gabe buinola ia tokoi marang ya kalakali si etek liasate juan-juamo banta karina.